u Rwanda rwikomye umuryango w'abibumbye Loni yongeye kurushinja kwiba amabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuraperi P Diddy yahamwe n'ibyaha 2 muri 5 yaregwaga. Ngiye nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official umuyoboro kugezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye gatanu ku kandi. Igiye kugezaho amakuru nk'abandi yanatiriza abayigiye ku migabanzi banze nk'abaziringa mu nzira izo narose zikaba imana ntizira amagambo bagambanye barunduka ikiganje. Uri kumwe nawe mibaye no gusuhuza unaguha ikaze. Guverinoma y'u Rwanda yikomye raporo nshya yashyizwe hanze n'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zongeye gushinja u Rwanda gusahura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yahishuye ko u Rwanda rufite ububiko buhagije bw'amabuye y'agaciro yiswe siriti, arimo tini, tantalumu ndetse na tangisteni acukurwa mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo atanga umusaruro bitandukanye n'uburyo acukurwamo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yagarutse kuri ibyo binyoma byongeye kugarurwa muri raporo mu gihe muri Werurwe 2025 Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yatangaje ko amabuye y'agaciro yinjirije u Rwanda miliyari 1.7 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2024. Icyo gihe yerekanye uturere tw'u Rwanda tubonekamo amabuye y'agaciro menshi, aho ibuye rya Gasegereti riboneka mu karere ka Rulindo, Kamonyi, Muhanga, Gakenke, Ngororero, Ruhango, Nyanza, Rutsiro, Huye, Nyabihu, Rubavu, Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Nyagatare, Ngoma, Gasabo na Nyarugenge. Ni mu gihe ibuye rya Koruta riboneka muri Kamonyi, Muhanga, Gakenke, Gatumba muri Ngororero, Ruhango, Nyanza, Rutsiro, Huye, Rubavu, Rwamagana, Nyagatare, Ngoma na Gasabo. Naho ibuye rya Wolframu rikaba riboneka i Nyakabingo muri Rulindo, Bwisige muri Gicumbi, Kagogo muri Burera, Ndiza muri Muhanga no muri Kayonza. Minisitiri Edouard Ngirente yakomeje agaragaza ko na zahabu iboneka muri Miyove na Nyamiyaga ho mu karere ka Gicumbi, Ruharambuga na Bushekeri ho mu karere ka Nyamasheke na Bweyeye na Butare yo mu karere ka Rusizi. Ni mu gihe ibuye rya beriliyumu na litiyumu aboneka i Muhanga, Igatumba muri Ngororero, Ruhango, i Nyanza, i Huye na Rubavu. Umuvugizi wa guverinoma anyomoza raporo y'impuguke za Loni agira ati u Rwanda rufite ububiko buhagije bw'amabuye y'agaciro ya siriti kandi bihabanye n'uko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa gakondo kandi bukaba bunakorwa mu buryo bwa gihigi n'imitwe yitwaje intwaro n'abayobozi bamunzwe na ruswa. U Rwanda rufite urwego rw'ubucukuzi rukurikiranwa neza kandi rwubatswe kinyamwuga, ahashowe imari
mu gutunganya amabuye y'agaciro no mu bindi bikorwa remezo bituma acukurwa akanatunganywa mu buryo bw'ubucukuzi afite n'ibirango by'ubuziranenge. Madame Yolande Macron yanagarutse ku masezerano y'amahoro yasinywe ku wa 27 Kamena hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko azafasha mu kwagura amahirwe y'ubutwererane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ishoramari ry'abikorera bazava muri icyo gihugu rizafasha kurushaho kunoza inzego z'ubucukuzi no gushyiraho amahame n'amabwiriza ajyana no kubyaza umusaruro urwo rwego mu buryo bw'umwuga. Impuguke za Loni zatesheje agaciro impungenge z'u Rwanda kuri FDLR muri iyo raporo. Nanone impuguke z'umuryango w'abibumbye zasobanuye uburyo umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushyigikirwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abawugize bakaba bari mu barwanyi bizewe mu ngabo z'igihugu, ariko ntizagaruka ku mpungenge z'uwo mutwe ku mutekano w'u Rwanda zimaze imyaka myinshi. Madame Yolande Macron yavuze ko ukutagaragaza impungenge z'u Rwanda byakozwe ku bushake, kuko impungenge zimaze imyaka ikabakaba 30 arizo zituma u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, cyane ko umugambi wa FDLR atari uwo kurwanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo birangire, ahubwo ari uwo gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi bwarwo. Yakomeje agira ati, raporo yemeza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikira umutwe w'abajenosideri wa FDLR, ndetse ko ingabo za Kongo FARDC ziwishingikirizaho nk'ingabo zirwana imbere, ariko ikirengagiza ko ubushake impungenge z'u Rwanda zimaze igihe kinini zirebana n'ibibazo iterwa na FDLR n'imitwe iyishamikiyeho, ari nabyo bisaba ko ku mipaka yacu hashyirwaho ingamba z'ubwirinzi. Madame Yolande Macron yakomeje avuga ko amasezerano y'amahoro yasinywe mu cyumweru gishize ashimangira ubushake bw'u Rwanda bwo kuyashyira mu bikorwa, harimo gutanga umusanzu warwo mu kurandura FDLR burundu, ari nabyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo kandi ngo bizanatuma impunzi z'abanyekongo bahejejwe ishyanga basubira mu byabo batekanye. Ibyo byose bikazakurikirwa n'amahoro arambye akenewe mu karere k'ibiyaga bigari. Nawe ku rundi ruhande, umuraperi P Diddy wamenyekanye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri mu birabura batunze agatubutse ku isi, yahamwe n'ibyaha 2 muri 5 yaregwaga. Ibyamuhamye ni ibyo gutwara abantu hagamijwe kubakoresha ubusambanyi. Yahamijwe ko yakoreye Cassandra Ventura wahoze ari umukunzi we n'undi mugore wiswe Jeanne. Ibyaha P Diddy atahamijwe birimo gukoresha Cassandra Ventura na Jeanne imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi uzwi nka Racketeer, Influenced and Corrupt Organization Act, wari uzwi mu izina ry'impine nkariko. Iki kikaba ari cyo cyaha gikomeye mu byo yashinjwaga, kuko
iyo kimuhama uyu mugabo yari gukatirwa igifungo cya burundu. Imitungo yose yakoreshejwe muri icyo cyaha irimo inzu, imodoka, ibigo by'ubucuruzi n'indi mitungo yose yagaragazwa ko yakoreshejwe mu gukora icyaha yari gufatirwa na leta. Umuraperi P Diddy w'imyaka 55 yatawe muri yombi muri Nzeri 2024. Uyu mugabo yatanze miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo aburane ari hanze birananirana. Icyo yakoze ni ugukusanya ikipe y'abanyamategeko kabuhariwe bagera ku 8 bayobowe na Mark Agnifilo. Mu gihe cy'ibyumweru 8 aba banyamategeko bahanganye n'ubushinjacyaha bwa leta buyobowe na Maureen Comey, umukobwa wa James Comey wahoze ari umuyobozi mukuru wa FBI mbere yo kwirukanwa igitaraganya na Perezida Donald Trump. Ubushinjacyaha bwakoresheje ubuhamya bw'abatangabuhamya 34 bose bahuriza ku bugome n'ubunyamaswa bwa P Diddy. Uyu mugabo ntiyigeze yiregura binyuze mu kwivugira, ndetse nta batangabuhamya yigeze atanga ngo bamushinjure. Gusa umunyamategeko Agnifilo yavuze ko nubwo P Diddy ari umugabo wakoze amafuti yicuza mu buzima bwe, adakwiriye kuryozwa ibyo yakoreye mu buriri abikorana n'abantu bakuru. Nyuma yo kumva impande zombi, inteko iburanisha igizwe n'abagabo 8 n'abagore 4 yaje gufata umwanya iganira kuri iyi dosiye, iza no gufata umwanzuro ku byaha 4 muri 5 yashinjwaga, inanirwa kumvikana ku cyaha cyo kurema umutwe w'ubugizi bwa nabi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo iyi nteko yaje gufata umwanzuro kuri iki cyaha, ivuga ko kitamuhama. Ibyatumye uyu mugabo arangurura n'ijwi rirenga ashimira iyi nteko ati murakoze murakoze. Umuraperi P Diddy yageze ubwo apfukama ashyira ibiganza bye ku mutwe we, ahobera abanyamategeko be, yitsa umutima inshuro nyinshi, agaragara amwenyura bidasanzwe, azamura ikiganza asa nk'useka kandi asenga, yikomanga ku gatuza agaragaza ibyishimo mu buryo budasanzwe. Impamvu ni uko mu byaha byose yashinjwaga ibyo yahamijwe ari byo byoroshye kurusha ibindi, nubwo buri kimwe gishobora kumuheza mu buroko mu gihe cy'imyaka 10, kuko ari 2 bikaba imyaka 20. Umucamanza yasabye umwanya ajya kwiherera kugira ngo yisunge amategeko maze afate umwanzuro wa nyuma kuri uru rubanza. Agnifilo, umunyamategeko uhagarariye itsinda riburanira P Diddy, yavuze ko P Diddy agomba gusubira mu rugo rwe ruri Miami, urugo rwakuwemo uducupa turenga 1000 tw'amavuta bivugwa ko yakoreshwaga mu bikorwa njyana muntu byo gukora imibonano mpuzabitsina byamenyekanye nka freak offs. Uyu munyamategeko yavuze ko P Diddy adashobora gucika ubutabera kuko pasiporo ye y'indege byafatiriwe, ndetse ko yaba ari ikigoryi aramutse adashyize mu bikorwa ibyo yasabwa n'urukiko mu gihe yahabwa amahirwe yo gutaha agakomeza kuburana ari mu rugo. Ubushinjacyaha bwariye karungu
ntibukozwe ibyo gutaha kwa PDD, buvuga ko agomba gusubizwa muri gereza, atagomba gutaha. Umwanzuro wa nyuma w'urubanza rw'uyu mugabo uraza gufatwa n'umucamanza mu gihe gito. Umuryango we urimo nyina witabiriye uru rubanza kuva mu ntangiriro, abana be, abagore be babyaranye n'abandi bantu ba hafi be bagaragaye bakoma amashyi, abandi bavuza impundu bashimira byimazeyo abunganizi ba PDD. Mwakoze gukurikirana Byose Niyo Official, naho mu biganiro byacu by'ubutaha Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza.